Nagawid magayam nila'y kakadalak nanang. Nakabakasyon ka no? Iso alimastog ni Tammi Alayda tanagawid jay diabraw nga anak na. Ay na, sa bali man tadyaryo nanang. Nagayad man talibiyon. Kasanaw kat nakalaslastog day ta akaruba. Ad-adaman alumastogan tasimang patgayam jay pagkarkarit na nga anak na. Ingkay kat makisarabon Ay napakpakawan mo sa anak lang nga agbibisayin iti pasarabaw, makagatangak iti imported amakan, wenno anyapay dita, nga uray awan diabraw nga anak kaw. Apay ayakas ta kayo. Nasingpo mo dananalay da karuba tayo. Ay na aging sisingpet ken aging hahambol, ngam kinapudno na, pasikat day ta kaaruba. Jak korsonada ti ugali na. Jak amon no niya launay ti kagurgura yaw kininanalay da. Nasingput mo ti kuna. Kumusta, friend? Ay na, nasaya at latamot nga uri kaskasano. Naimbagkan ka, tasinsado kan. Ay na, nagrigat ti trabaho mi ijay abroad ko namsa. Sana bale, tadakkel ti sweldoyo. Angam dito'y Pinas ngay, nagbasit ti sweldok dito'y. Ibagbagak nga nga agabrod ka. Numumot kaya. Ay, mabutungak, friend. Ema, adto ti pasarabo yaw. Sabon, toothpaste, chocolate, kanda duma pa, ibalasang ko. Ay na, pasensya kan, friend. Day talaang ti maitid mi. Ala, agyaman akit di Itad mo kan ni nanang mo daytoy. Lipstick. Mahilig nga lipstick ni nanang mo ka. Iso nga inlasinak iti lipstick na. Kanday to'y gatas na. Ala, nagdakkel mo't agatas daytan. Wan, tay para kada kami ababakit agatas dayta. Iso abagay da nanang kantatang mo. Ay na, agyaman na ka talaga nanalay da. Kayla, friend. Kas kalag palpalama, Emma. Ay na, awan mo kada kasi tinaramid ko nanang. Mapanakla ko mamakiin nilip ko nilay ka. Ngaminig kandak matiti kakastan. Iso nga inawat ko na. Iban lang mo dagita. Anya, apay ngay, sayang Ay na, makagatang tayo iti imported. Nga oray saan nga agapu kadakwada. Kas kalag bibisin nga main. Awanan na, ad-adaman alumastog dayjay abakutan. Di kay katagyaman, tay kanda tayo iti pasarabo. Iban lang mo dagita. Ay saan? Sayang mo ta. No diyo kaya, di siyak ti mangusar. Ne, adda magginata mo nga electric fan ibang. Nagdakkel mo data. Wag daytaw. Ngam slightly uslaan. Kasla ka barbaro pay lang. Imported daytaw. Kinuan kaduan awag-wag at agap-gapo sa bala pagilyan. Lan, tayo nagkungaro day. Ay saanan. Dito'y napayla ang ruwar. Anyat electric fan am dito luar nga. Awan mo tao dito. Kan may sa, napariil dito luar. Basta dito'y nan. Adamat linong dito'y. Awan space iti unag. Sumali dita unag. Gimagatang kapay lang amay. Kaadda lang aro electric fan tayo. Uno saan, idulin mo, dagitay daan. Tay isublat mo, dagitay ginatang mo. Saanan. Dito'y payla ruwar. Tipagyanan to'y ginatang kaw. Di mo yun unag. Nagswildo ka lakay. Way. Ito. Misigay, tagumatangak man iti automatic a washing machine. Inayon kon to'y urnong ka. May pa'y matay washing machine tayo. Danan day jay. Sukatan tamot iti high-tech. Kita man numayat mo't day ito ginatang ko a washing machine na nakaw. Ni, tay samot automatic da ito'y nanang. Wun, saanan ang masapul nga aggaw-gaw ka. Ison ti makaam mo nga aggaw-gaw. Agispin pa yun nga is-isaw. Nala, yun nagtayo nga rodan. Ay saan? Dito'y laang ruwar ti pagyanan da ito'y a washing machine. Anya, dito ti paglabaan tayo? Saan? Ditay payla usarin. I-display tayo payla dito'y. Anya,
Naglawag makita di ta kalsada kay. Ante Ibang, negosyante ka matgayaman. Negosyante asasawamot si Kadarya. Katuan na, taglaklako ka matgayaman. Ado matante naka-display nga lako ito isang 100 balayaw. Lako asasawamot, kagawaan mi dagita, saan ko alakaw? Ay, kunak, ano lako? Ta, nag-aabay damat ngaminan. Ngam, apay nga adada ito ruwarti balayaw. Tawan space di taunag. Adoonay nga minun dagiti appliances may. Aya, Apay, dagiti la di abroad ti anak na aya ti makagatang iti kakasta kangina. Uray siyak mo't kabaelak mo't darya. Di ka pa ilang aro ilako dagita. Tapno ada serbin anak ka-display dito war iba. Ay nasanan, ibagadan tupay nga grigrigat tayo. Nakarkaro day tapasikat akaaro ba tayo? Lain na. Pagkatapam tumad iti madi ti karubam, kitawan mo ti mading ibagbaga na may papangking ka. Oho, nasa loob ang kulo dagita tattao. Agol uli magdalaan, ngam iti ununag da, at dadakkel nga apal dagita tattao. Isirik na din dagita. Tano agtudo iti napigsa, masaprianda. Ay na, awanan ti daw, nalpasan ti panagtuto daw, mabayag tumanag sagto daw. ni, nagadumot a wall clock dagitan nanang. Nangalaan yaw. Winagwag ko, nagdadakkelan niya. Wan nga ron. At dagayam wagwag a wall clock. Kuun, pasig amin nga imported dagitawi. Naggapoy jay abroad. Nagatang kula itinalaka. Sagbabain ti pisos laeng ti maysa. Isa ginulpi ko na. Na, nagadumot dagita nga igatangan nyo iti bateryan ngay. Ay na, jak igatangan iti baterya dagitawi. Ta saan mo't lang agandar. Ha? Dadaol dagita rilaw? Tagarya. Mun, iso analaka. Tadadail dagituyin. Masapul ang maipa-repair. Ang ibagak tulatan nga awan bateryana. Iso asaan nga agandar. I-display kamin dito'y ruwarte balay dagitawi. Anya? Ay nananang, maditag paspasikat, wan magpalpalangguan. Ay naanak ko, sa anak mo't ngagpalpalangguad. Maan ano ay ano dito'y ruwarte pangikak kadagitawi. Dito'y nga ron ti kayat ko apangikan kadagitawi. Baybayan na kanila. Ikatiman dagita yung bitin mo dita adigi arulaw. Uray ko mano dita o nagtipangikam ka dagita. Dito'y maalwar. Di ka lagbayan. Nagbayan ako ma. Kaya't kumot lang nga ipakita akabailak ti gumatang iti adwawol klak. Pasikat na bakbakitan. Uray ko manusan adadail dagita. Asino ti paspasikatam aya? Kay dagita palangguad akaaruba Ay, amaw. Uray mo ti kasta nga ugali mo. Nagalas. Awanay. Napalawlawanan iti rilo ti balay. Irwar mo man kit daye paglutuan. Ta dito'y ruwar ti paglutuan tayaw. Anya? Tapay man yan? Naimas ti lutwak asidaan ita. Ipakita tayo mo't iti kaaruba akabailan tayo ti agsida iti naimas. Apay, dayjay la alayda ti makagatang iti naimas asidaan. Apaw. At dayta ka ba na madlaw nga daapal mo king kuana? Nakalaslas tugtumay. Gaputa adda di abroad nga anak na. Lumastog matan. Ngimataon jay timid na. Nukas jay amagmagnay ti kalsada. Mabalinon apagbitinan ti kaldiraw. Gaput kinangato na. Ay na. Adaw nga amang ti kwarta nila'y dangam sika. Tabak na ngayon dagitanak na. Adaw ti mangmangta di ti kwarta na kuana. Oray kasanutan na midam. Di mon tumartaban. Ta saan ka may abak nang. Basta, jak korsonada ti ugali na. Na. Limastog iti naka-abroad dagiti anak na. Kanayon pa iti panagpabaro na iti bado na. Kanayon nga agpakulot, kan agpakulay iti buok na. At dansamot ngamin boylet na.
Jak mo Susabo. San man at ilalawlaw at mabakatan? Tila at atabam. Intun at damakangagking ka. Kaya't mo timaigaraw. Ay, katpadasan da. Sangwa kita. Ibang. Ay, so, sana ka mabutang. Di oray agrorotapti ka so da kanyak. Awan bibiyang kau. Sa anak amabutang. Mari ibang, kaya't mo dagito'y abadaw. Naggapo iti package. Napintas ti tela na. At dapay sandal dito'y. Agpada nga minti size ti sakatakot. Isu nga amok nga umanay kan kaday to'y. Ay na, uray awan di abroad nga anak ko. Sa anak nga agbibisin iti package, Layda. Ha? Di nakman pagbalinan anak kakasilaw na, Layda. Makagatangak iti kayat ko, nga uray awan naka-abroad nga anak ko. Ala, apay nga akas tamot ti ibagbaga, mare. Nariga, tagpalpalangguad, Layda. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Tibiyag, kat kaslapilay. No ti amam, kat kanayon nga da ka iti ngataw, nagbidot ka. Dumteng tumot ti chimpaw, amapan ka iti baba. Iso adi ka agkampan kay Layda. Saan akanayaw nga da kwartam, pumubre kan tumot. Ha? Wow! Nag-cute matanda to nga bisikleta na nalayda. Pang babae dato Ay, wan ta na imbagla pagpalingkik man, balasang ko. Nagmayat matan, ada pa kasla basket iti sanguna. Awan, ta pangikak iti mapalingki day ta. Di pa ilang arud motorsiklo ti ginatangyo. Ada mat igatangyo. Ibagbaga nga rud di anak ko ng mabuteng akong ngagmotor. Bakit akon? Managner-nervyos akon. Saan na kasi di ka ubi nga ka naturudak nga ag-drive. Iso a bisikleta latan na. Ay, sabagay kat exercise yung matlangan na. Ni, akin tricycle ito'y nakaparada ito'y parangan nyo nga na ibang. Tricycle yo. Wan. Ni, imbag man. Ibiyahe yo. Makitan to Ay, imbag man. Andun sa matikwarta yo. Oray awan naka-abroad nga anak ko, at dalat tamot maigatang ko iti kasta. Ha? Nubay kadakwada, tricycle mat kanya. Pasikat nga minunay ti daduma ka aruba. Ti amuda, iso dalaang ti makagatang iti kayat dagatangan. Nana. Iso adi daglaslas taw. Tatibiyag, kat kaslapilid nga agtultulid kunak manan. Saan akanayon ti kaadada iti ngataw, bumabadan tumulang. Ni, kaslada ka gurgura yung akaruba yo Ay talaga nga da, nakalaslas tog nga main, iso akagurgura. Tang, apay nga adda di ti paraangan ti tricycle ti kabagis ko. Nabayag samutan na dadaal day ta. Yak amo ay inam. Indisplina mo dito paraangan. Na-repair nga tan? Saan? Inukukod na ngayag dito'y balay. Yak amo, nanya ba rin ti plano ti inam? Ay, ginatang na nga ta? Yak amo. Yak agdamdamag, tamakaungit no agdamaga. Binulod ka! Apay aya, atila pa kasiksikuran nyo dit ang agama. Ha? Saan man atila pa kibibiyangan yan? Man nakibiyang kayong agama, ha? Ala, di yun ikas kaso ni nanang tatang. Ang mga no adda nga agungat. Ay na, imbag kayo pa nanalayda. Ag-abroad kayo matgayaman iti mabiit. Ay na, wan. Inak kanuman awawiran dya po ko kay dya abroad. Ay, happy trip, anana. Handa kami nga liplipatanan niya. Size 80 sakak. Ha? Ay bala. Pasarabwang kanto iti sandal mo. Hanak nga mahilig iti sandal, nana. Sige. Butas to nga rod ti pasarabom kanyakin to nagawid Sapatos, ananahan nga butas. Sige nga rod. Sapatos nga dapilid na. Anyat kayat mo apasarabo balasang ka. Ni,
Papanan nyo ayan na naibang. Agabrot kayo, mat. Saan? Nga magbakasyonak ijay Mindanao. Jay nakaikamangan ti may sa nga anak kaw. Eh, aya! Inak man iliwan dagiti apo kaw. Ado ka ti pasalubong alako da ijay. Mangisang petak taw iti pasalubong ko kada kayo akaarubak. Imbag kayo, pay. Pabaka-bakasyon kayo langan. Ay, katuan na. Apay, dagiti laad anak na nga abroad ay ati makabakasyon. Oray mo't da tao, Ha? Ay, kompormento nga ro din, no anya ti itad yung nga pasalubong ko na. Diag taud latan itapuso yung. Ammom anang ina ti plete. Pangala ami ti pagplete amapan di Mindanao. Nakadiskitara kaun. No kayat mo ti umay, agdiskitar kamot iti pagplitim. Ay naibang aya. Langag mo lang agabrod nila ita. Tuladin balay. Ayaw ang baon. Talagasan ka nga agpaatew ita apala makarubam. Apapala kaya mo, pagan ano ko mga apalan day jay ngay. Ay na, nakadkadlaw ibang. So di ka naglibak. Di ka mapalid yung Mindanao. Nagadayo ti biyahe. Kinadda mapaspasungadan a bagyaw, nagpigsa. Narigat ag biyahe, no agbagbagyaw. Ay basta mapanak, awan makalakpod kanya. Apay nga inalayo ti walit ni nanang tatang. Idulin mo na ita. Ilimang mo. Tapno awan pagplite nga mapalid yung Mindanao. No kasta? Talaga nga ipilit na tagbakasyon? Well, indis kitaran na nga ron ti pagplite na. Dak amo no nangalaan na ti kwarta na. Inutang nan sa. Ay, unay lakit din ni nanang. Agkabaw samot dun. Tilar aramiden nan. Lakay, agring ka, lakay. Apaya, nakasabsama ka. Tinakawan da tayaw. Apay, Awanan dagitay appliances ijerwar, tinakaw dan. ala. Ay, dahitan ti bagbakakin kaibang. Ang lang ita. Awan mo tagtatakaw dito'y lugar tayaw. Ultimo dagitay dadael awol klak, tinakaw dan. Apay, kay aditay narik na. Hindi mo nagtaul di asaw. Ay, nakaturog jay aso tayo ijay paraangan. Riringag ngam sana mariaing. Awan mo't sugat na. Ngam addan sa impaangaw, wano impakanda. Iso anaimas titurog na. Halila. Hayawanan, sapay nagngingi na dagi jay. Inutang ko pa'y tinantumay jay. Kung ko na ma, natangkin ko mo tulong. Ganabam. Day tangabing ka, talaga palpalanggwad ka. Kaya nga ita. Ay, Ay na, may stress akin kaibang. Sinaan kansan? ay saan alakay? Suray, unak awan mang takaw ka dagi jay. Surya talaga. Apay nga itaka lang, Dino. Di magasak nga rod iji istar ta binangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ni nana piling ta day iji istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, di na magmaw, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Saan napudno day ta bakay? Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, di man si katikalok magan. Dito'y rabaw ti dagak. Lab ka lata bakay? Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik na, kaya't mo mutimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talana ka kaday. Awang kinapudno dagitay bagbaga. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto, kasi ka na tagluto. Awang malaganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapileng. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store mila, apay aya.
Bagbagam tumambang nga rod. Tasan ngagbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Isturto ayan na sa na beer house. Ha? Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. Sana bali. Ata pagbagay na mo balasang kaw. Bagbagay na ngam pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti asawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga ikina. Imbis nga nawaam kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay ay amasikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakos na. Nga oray dagiti asawa na ka kursunada kan kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka nakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha? Nakagtrabaho ba kahit? Barang malpas mi details, di balay ni nanay mang ina. Isa rin umin tumanan nga aramidan, di bubidada. Mala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiji pagtrab-trabahwang. Iya! Anya ko mo ijay! Kabantayan ka. Ay, Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. ay na. Pati katulong pag-imunam. Kahit anyat amok ngay. Nakita ko day jay. Sikse. Kanadam ampang na. Kinodasawa na. Di mo pag-imunam. Ay na. Sikalati ayan ti atensyon ko ba ngay? Ay! Di mo may bagaday ta. Taadon ti traidor nga asawa ita. Ha? Agin sisingpot da. Nga madamag gayam limad nga ramid da. Ay kaido manak kadakwada. Ta sa balya mo ba kahit? Ay basta bantayan ka. Mala, mapantan. Tapnusan ka mala daw iti trabaho. Pati anak tangay. Inak pala ibati jayan dananang. Ay, una yay. Alaman daw. Gaya ako ni madam. Nagawi Kamila. Saan ka nailak amit ipangal daw di daw? Kababay na makipangpangang kakitain. Di ka madanagan ta nagbalo na. Inna po iti balon ko. Ag sida aklatan na iti asin no di dakikan iti sida. Ay na. Apay ngamin asin morsorok ka. Kawang mararamidam dito ay. Uray ko man o karpintiro ka may. Ingka kaagaw iti ka namon. Tailak aman na kiti sida ag. Di kan sumanao dita. Saan anasaya ater aramidaw, Mila? Iba inamot di asawam surut-surutum kit din iti ayan ti trabaho na. Awan kastay makasigurado nanang. Apay, kayat yung ayang agbalin a broken family ti pamilya may. Kayat yung agsina kami kanidino. Awan mo't babae di asawam, ngam apay apagat atapam. Nakasingsing putupay. Ay na, awan santo a tao nanang. Uray ka sa no ti kinasingpot mo, numasulisog ka, makabasol ka lata. Ay na anak ko, kaslawan pa nagtalok mo iti asawam iti kastang aramidom. Narigat ti bastag talaklatan nanang. Addan to pa amamok. Naragsak da ngagdandan na. Naglailo da. Ako na malansandan nga agsina apulos. Ang madayo labas di babae. Nasulisugan di asawa na. Aging ka nagsinadan. Mila, Isa may mayat no mabantaya ka na imbag tasawak nanang. ay na talaga kit di anaimon ka anak ko. Ayos laang ti agimon, basta ammom nga ilukar. Kano adda pamkwatam nga agimon. Nakasingsing po di asawam. Saan achik boy? Ngam pagat atapam iti maday, ay na ikatam ti kasta nga ugalim. Ta saan anasaya at ti kasta. Ay, didak man lapdan iti kayat kong aramidon. Takas to iti wagas ko. Tap nagtali na iti kinapudno ti asawak kanya. At iti sweldo ka nagkarpintiro ba kahit? Apay, nalpasan ti balay da nanay mang. Kaway, iso nga intad na amin na sweldo may. Awang mutlat kurang na daytoy. Eksakto dayta, ha? Kat, apay nga rodan nakasukat ka. Papanamanan. Ay, unya, nalipata mga bagakang kan. Agparami da tatais ko, iti balay da. Kaya da kami timang kontrata. Kontrata na ti pamayam, may. Na, apay nga adi mo yung bagbaga. Tapno nakasagana ako mamot. Urayan na nga raw tagdigo sakbiet. Haldawain. Di ko mayain. Awang kadwa ti anak ta. Inak ibati jayan dananang. Haldawain. Maladawak to na urayan ka. Agbati kan. Intong bigat a sumurok kan. Ginaw, saan kayo pa ilang agawin
Dito'y balay ti pangrabyan yung ton madamdama. Kaya wala tata iskaw. Apay, anya okasyon na yan? Birthday dya po kao. At pangrabi ka numat ti handa na. Sige nga ron, tata. Nagawawid ka pa'y lang, ar. Ang ikaw? Hindi ba kayo Narabyan ka lang arudan na nagawid, nabartag ka pa'y. Apay, nagkapkapwam. Napan ka nagbabay? Awang babae? Nag-birthday ngamin, tiya po kung ni tatay iskaw, iso nag-siyak kami basit, ha? Kahit, adda babae, ijay. Ay, agatap ka manay. Adda babae, ijay ko na! Kada! Dagitiya po ko ni tatay iskaw, babalasitang. Rubing pa yung dagijay. 16, kain 15 titong tawin na. Babakit dagitan. At danto pa'y makiasawa at 13 titawin na. Ay tanto kat 16an. Maturay di. Tanay rabiyain. At nabay trabaho kintong bigat. May samot na ijala kay isko. Konsintidor alakla kayan. Agsagana kanyak na ija. Nay, si Kama at Mila, balasan ko. Ay, sumra ka. Ay saanan. Tao may kulay baga akitaan yung matbasit. Ta iwasan nila kay ko ti arak. Di ko mapagin inuman iti arak. Bawal kan kuha na dayta. Ha? Kano kas jay amalpas da ngagtrabaho. Pagawidan nyo idan. Tapnusan da nga giinom. Ay, pasensya ka na, Mila. Nag-birthday nga ba dya po kao? Iso nga, imbaga kasan pa'y lang agawi, dala kay mo. Manganda pa'y ko na. Wana, ngam binartak yung mo dya sawak. Kan rabang na, no ubing tag-birthday, ubing matayaban nyo sa nga ilay. Sana lalakay tagbabartak dalaan. Ha? Ubing tag-birthday, ngam lalakay tagrarambak. Anya matikas na nga ugali ti taon. Malalabayam. Jak to'y dapay numan iti arak, Mila. Sana na maulit. Uncle Isko, adawag yung iti cellphone nyo. Sigay, tasong batak inton madamdama. Ni, asino day dya babae tata? Kanakan ni bakit. Iso ti para lutaw, iti kanan dagiti agtrab-trabaho. Anya? Di kan mapanagtrabaho iti balay da tata isko dino. Ni, apay ngay ka kontrata mi day jay. Kontrata man kan saan awan bibiyang ko. Basta di kan mapanagtrabaho ijay. Apay manin ay ha? Anyaman ti parikutay. Isumot lakay kayat mo ijay at napintas di para luto iti kanan nyo. Ha? Nasam ka talaga iti napintas dino. Sigurado, kidkid dayang mananday jay. Tilay bagbagamay. Agat atap ka man ako nakaon. Kagpay sumot. Ingkas kasarnak pay lang arod no napintas gayam ti kaya mo. Kaya si kamo ti kapintasan iti imatang kaw. Ay, dinakbulaan. Ha? Sana ka napintas. Tingipon ko lang tinapintas, tawa na pulos na dahil na. Ni, Ngam no tirupa, kamo ka sana ka napintas. Nakadkadlaw. Saan ka mapmap nagkanyak nga asawam? Tano da makita man napintas, kat matiritir na tangad mo mang talyaw. Sa kapay lagtilmon, anya nga day tanga style mo. diyan mo kang kamay. Sa umti kaya mo asawain. Basta siya, awan ti mading raramida. Ay, basta di ka nagtrabaho, Dino. Una yan. Pangalaan tayo ngay nga ro, iti kanin tayo, no di agtrabaho. Siyak tagtrabaho. Tas si ti para balay. Asikaswam ti anak ta. Anya? Apay nga ita ka lang, Dino. Di magasak nga ro, iti istar ta binangadak ti utang ko ijay. Nagsweldo kami ngamin itay. Kat, in-enjoy mo matan tinakisar-sarita itagbambantay jay store. Jay balasang akana kan ni bakit pileng. Tila ibagbagam may. Ninanapiling ta day di istar. Nagawid ka no, di ka anakan na. Agasam day ta, amom pa yan nagawid. Siguro, dinamag mo, tadi mo ngamin nakita jay store. Ay na, unay ka na ya. Tila ibagbagam. Sana pudno day ta bakay. Amo ka, maumumakan kanyak nga asawam. Ha? Kaya't mo siguro tagsapol iti sa balya babae. Naumakan kanyak, gaputan na lukmagak. Ay na, yure man si katikalok magan, dito irabaw ti dagak. Lab ka lata bakay. Kunkunam lang day ta, ni, tapnusan ka nga paan. Nga mamok, marikrik-nak. Kaya't mo matimang padas iti sa baling arpad. Ay, nang talna ka kaday. Awang kinapudno dagita ibagbag ha. Mala, ang kalutwanan tinsang put ko amasida. Masalutang agluto.
Si ka na tagluto. Awang mo lagganas ko mangan. Apay, agsubli pa ilajay ka anakam dito ayan, nanapiling. Way, tanay, awan kadwak nga agbantay dito store mila, apay aya. Bagbagam tumambang nga rod. Tasan nga agbadbado iti nagsisiksiyabado. Nagkikipo dagiti bado na. Kan nagkiting di paldana. Istor to ayan na sa beer house. Ha, Kan sana syudad ditoy. Iso sana kung di bado iti kasjay. sana bali, ata pagbagay na mo balasang kaw. Bagbagay na ng pagpantasyaan ng dagiti lalaki ditoy. Pati dagiti dasawa na lalaki, kita-kitaan dati lugpo na. Ha? Konsentidor ka mga iki na. Imbis nga nawaam, kay kaya mo maut. Nagado na lalaki ti umamang sirsirip kan kwa na ditoy. Ne, apay aya masikurang ka. Balasang mo di ka anak at awan dakes na. Nga oray dagiti dasawa na ka, kursunada kang kwa na. Ne, awan mo agar-aram iti ka anak at nga adasawa na mila. Adda! Ngamlimod! Ilimlimod dalaan, tago nga dagiti asawa da. Iso bagbagam di ka nakam. Pagbadwam iti atidog ti manggas na abadaw. Kan pagpaldam iti nagayan. Ha, Nakagtrabaho ba kahit? Barang malpas mi details, di balay ni nanay mang ita. Isa rin umin tumanin nga aramida, hindi bubidada. Nala, mapantangarudan. Ha? Rumor ka may? Papanam ngay. Sumuro ta kiti pagtrab-trabahwam. Ina! Anya ko mo ijay! Kebantayan ka. Ay. Da kanu ka di katulong ni nanay mangijay. Ay na. Pati katulong pagi muna. Palubusan na mga trabaho ba kay? Tanay, maburburi nga diti balay. Si katurumbang ang tagi balay. Bantayan tinakta. Ay saan? Agtalinad ka lang diti balay. Kabalak tagtrabaho para iti pagbiag tayo. Maburburi nga nga ruday. Kaganos ka? Apay nga na mahilig kay tinapintas. Insulto dahi tang araramidam kanyak. Ne, Adak lang aron nga asawa mo. Nga mahilig ka pala tinapintas. Oray kadwanak, no makakita kay tinapintas, matiritiran tatanggad mo. Iso may mayatan ti kastoy. Tapno mayadayo kay ti sulisaw. Oy, di no agreeing ka manal dawan. Ikagluton. masaduta nga raw. Sikan ha? Anya? Eh, ko ba'y ti maturaw? Masaduta ka bumangaon. Malamina. Ingka man gumatang iti mantika di store dino. Naibus gaya man ti mantika. Kikita man na kailad na tao ba unam? Sikan na ti mapan. Kaya nagbuybuya ak pa'y ti buksing. Anya? Para gumatang lang kasadot mo. Kaya mabang ka ha? Ay way, kwartam man tawan lugkaw. Load kamot alone. Nagastos na italod. Eh, sumot ati libangak di ti balay. Isualodan na. Sikat trabaho, di sikat ipagdawatak iti paglaod. Awan trabaho, iso nga awan pangalak iti kwartat. Anya, masikog ka ko na mila. Una nang. Ikatagsardan ka pa ilang aglako-lako Agina ka pa'y. Hawang magkanan minudyak ag trabaho. Pagtrabahom nga min di asawam sikat ag tagibalay. Ta iso ti manggad iti pagbiagyaw. Daytangarod ti problemak nanang. Anyat sangitam nga yan akap. Nakasaritak ni Lydia dino. No kayat mo ka no. Sikat imang kontrata iti balay nga ipatakder na. Anya? Palubusan ka nga agtrabaho manen lakay. Promise, saan ka nasurutan itayan ti trabahom. Kan saan akon nga agimon iti angin. Agbalbaliw akon lakay. Aw, nagimas ti agkukot dito'y balay. Masadutak. Mangsapul dan na iti sa baling agtrabaho. Sana siya, tanay, busy ang raw. Busy ka nga. Busy ang agbuybuyak tibay. Nagadok mabuya. Bukseng, mubay. Ganyan niya pa'y dita. Ano usam ti manggid Total kay sumakaya mau. Masikugak. Orek sikog aming nga barang mau ang bibiyang kaw. Ha? Basta siya, maturog mangan lati aramid dito'y balay. Period.